Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakash potrik unaitong arjar arpo, u MLA jong kamairang konstituensi ba Metbah Lyngdoh, bulang ro kejo upor ulampang jong ka Yingdor ba thawang ke jila Meghalaya, ula pelipat ba e Mawnongrim jong ka Springshed base Watershed Development Project. Kabaan satay hakasnong mairang ba bat hakasnong pendeng umyong. Yakni ke project kabakot hendru pusawlak prapu arhajar laispa arpoi tengka ban sa pentrikam da ka Krishi Vigyan Kendra West Coast Hills District la Beijing irap pisa da ka nabat bat kani kanderu ka Springshed base Watershed Development Project ka baningkong akijala Meghalaya ya kabala bay pisa da ka nabat. Hakajingilang bala Plie ni Mawnongrim kabalalong hatirot sing Memorial Hall pendeng umyong laidon lang ru MDC yang mairang nong kla konsensi uba bat Cameron Tatiang ublalong sembut kongsan hakani gesngi u District Development Manager Nabat jang ka West Coast Hills u Utpal Base Barwa nangta ka Senior Scientist bat ka nong page jang ka KVK West Coast Hills ka kong Lakinti Warjeri u SDO ka mairang Civil Subdivision uba Enong Bri u BDO jang ka mairang CNRD Block uba Visware bat kiwi-kiwi. Dalam instrumen menyenangkan bagi pembuat pada suku ketika program mutasi ketika program kebalikung advokasi pada jelah berlaku kepada negara banpek bat mantri bat pantri bat panmasturnya ya kita jaga kibalong kitulong jog kitindon kam ini pun berbeza. Naso manong ni bagani ke program kitindon taksir tanong ke program keban penkenmal keban penelitian ini bangin deh ya kebangin semua mudah Islam. Miriban sumal berstang bersumal dapat menonton. Before it's too late. Kalaya. Wat nanta kami pe kita pakai kemarian. Hidon bos makasih juni kalau kowe state dibayar bonus lah. Tambah. Ubon nonton slap wahab. Baat ke penginyaman dia. Kalau tak kerja ke penginyaman. Baat ke bubur kapet balik no iski jaga kibalong jaga kiplende. Ngidon kau dia kawangin semua. Nalor Islam ngidon kiumpoleo. Ngidon jaga kibumi dia kiumji. Ibalong ka sidon kam nak bantan ni. Kumula kren semat lagi nokren. Kilap dau halak jong-jong cicing siam balik ke Lyngdoh. Pati di susu. Nasu balong maka long ke badon kam. Kiai balong dilong ba mangi beliau mirham balsuma dalam diri. Ngimdei tersim pakai kiki baro badan untuk kemarian kilong hidungi. Kemudian ini mentah itu kuat mentah kalong. Ngitip pankeren mulai ngitip pankeren. Ngitip panpek mulai ngitip pajuki. Ngitip pankeno mulai ngitip loy dia kawan pikir. Kejinglong cuman pakai kejim kejungi beliau. Akan ada cukup orang minta kalau bagi mulut baru tak boleh nak bantai. Lalu kalau nak bantai nanti kalau bagi ayah itu hijau, kami kiri. Bagi iman kalau bah, kaya yang boleh ayah lepas nak bantai ini pun beliau, ngimnang dia kalau semua. Ini penjual pembantu. Dari orang makan apa dia?
cepat. Midon kami yang kabar. Min semua. Kan bakal keluar kadang mian. Wat kalau kamslem. Kadang kami yang ini ya kami semua dalam. Midon sipun di saintis. Paling midon pun habis dia pada saintis. Ibalik di research compare. Panlap pan siapang apa dia? Pat kalap kalian, pat jadi bunda ke kamarnya. Pat buka kerja. Pat kancam jenis lagi. Pakai kebaki iwar. Nasi kalong ke kebang don cuba jemput kau nak kata jumi. Lada mengibat di bunda. Kita kesayangan. Ngimla pat dia lagi ayu macam. Nak kalian jadi tersiran Islam sunat yang semuanya main share lagi ini yang bagi idon kam ramai nama nama jeliu hak ada ka subject of people kawai itu lagi tolong example yang dijaga itu jom PhD department hak ada lagi snow di Opero. Pada bahagian pengaruh sekisah, kajian juga, kajian semua juga, nak nongsom semua kalau, bah kita lopom, kita lanjut boros kata, mentah kita lopom. Kakum, kajian survei nak kalian untuk department PhD, akibor mencuba, pasal mencuba. Kalau bahagian kita lopom, ada lopom, pala menyuruh, maka lopom itu. Ndai balai pak tangan di sekolah nama kat sistem lahap ye terlongkong dah koi. Kayak kenal, tahu belum? Nama mangi pun menriau game semua yang kita. Kiding di mana nanti, ikse di mana nanti, pagi jengtung jitak di mana nanti, baru aku. Mabalai ngimun dulu bagi dekat waktu bukan ni nak ni. Ndai kadang nak jumpa dekat cycle, nak jumpa juga karukon bantu ni yang kita. Nasib ini ki Springshed tiba nak kalian juga kiki kan take off ko mailang bala ko penemio. Bayar ini Springshed pun merestore ini pan persangkut pun mai dia ini pan mahasiswa ini yo kau nak beliau ni dalam kamu ya kabagian penjengah persang pembohong nak kalian yang video benar bagi senang tidak berbentar kepada kamu misi ini dong kai ini misu bagi orang ke cloud ada kejongan dan lek pemon dan kami sama untuk kalau kita bersama dengan kalian yang baswer yang dewan kilau kita manusia kalau dia apa bagi dia berkat hamzai lumpung tadi di projek di mana semua amai lembah berkat Kendailah pada ko penembiong ma Lyngdoh sawah itu sama kita projek yang pintik about 19 lakhs 4 lakhs something like that sorry 43 kita khas Kendailah South Kendailah projek ya tray yok kalau mulai but keren dari Sofia Hakabeli kat Kalawai, kajong kut di Kalawai, kajong ki nongsong sedong kau, kibak minanti yang ini pinoyam tidak kaya ini, kalau dalam kamu, apa kesenong kau, bangin regulate tong dia, hakabor itu dikat pimpinan, bantu suatu, yang kita try jaga, try senong, try kau. Kita, pakai kepada kamu. Kita
don't want to thought even car, even the sutu, bagi the beneficiaries, nanti the project itu kita memiliki. Belum kita mentua joki. Nilai dalam hukum. Jadi ada asal macam kita hukum juga dia berbahaya. Kamu is waste of money, waste of everything. Kalau lalai, ya kita di project itu sino. Kalau jangan cuma award dan sukses, la percampan sino di project itu fair, jadi terkabatan kumno dan belum ya cukup. Aman lagi jaga. Agar ukol na yung para dan lain patrol project di naman apan ito yang kami minta dari Musbika dua kata anak mungkin kita buat di program meeting kita kalangan apa Musbika pan meeting rendah pasti weekly department institusi kawin di agency pada nama selong di bawah nak bentar ulo baru pantai itu hak ni dulu itu ni kalau kita belum apa lelai begitu juga cuma toy dan kita lelai belum ada dengan yang joki MC Lyngdoh project dan mulai dari kawan itu ni Lyngdoh tim beda nak bentar dengan toy di Mawnongrim Lyngdoh block office, Lyngdoh culture department, waktu tertentu. Ibadah ini bertuan dalam masa joki dokter yang John dari dokter Plie So this is very critical for a state like Meghalaya, where we are highly dependent on spring water. So to mitigate and to revive few of the spring water springs, the NABARD has launched a program called Springshed Watershed project primarily for northeastern states, including Sikkim and other areas where potential of Springshed development exists. Sir, I am very happy to inform you that the Mawnongrim Springshed project is the first project to be sanctioned in the state, and Mawnongrim Springshed is the second. So in terms, we are lucky to have two projects in the state at a first term. As for the project, before the implementation, we have sanctioned an entry point activity as per the requirement of the village. For Mawnongrim village, they have requested for restoration, repair and upgradation of the community hall of Mawnongrim. And for Pintengumyam, we have done the fencing of dumping ground of the Pintengumyam village. So after it was got launched, done nicely the entry point activity, we have sanctioned the DPR, the project, actual project. A glimpse of the project is like that. Under Mawnongrim project, we will be taking care of a geographical area around 188 hectares, where we will be doing intervention or treatment in around 130 hectares, which will give benefit to around 106 households in a phase of 3 years. So we will be targeting around 6 springs, which are very critical for the village of Mawnongrim. Similarly, sir, in the Pintengumyam project, the total benefited families will be around 194 households, and total project area is around 403 hectares, where the treatment, where we will be doing interventions, before interventions, will be around 290 hectares in the same 3-year phase. So our main motive for this project is to increase the discharge of water by creating trenches, dugouts, special water harvesting structures, spring taps, and other components like afforestation, trenches, and horticulture plantation in some specific farmers. So we have already selected few farmers where we will be giving them a piggery and a poultry set for income generation under the project area. So along with that, we also give special emphasis on women and landless development in terms of organizing health campaign for women and children. Along with that, there are different components that they are like training and capacity building of the farmers in different activity in batch manner and exposure of the community. The committee has been formed. We will be taking care of the watershed. We will be taking care of the exposure visits in some successful projects in a phased manner. So there are different components we will be taking care in a phased manner in 3 years, so that the actual people in this area get total benefit. This is our main motive of the project. Hadirin peladak pen Plie Mawnongrim, ubah Metbah ulalik penishim bentapan
saha ka jingthong ya kitan rai dieng kabalalong hatirot singpak mairang ba hapok ka jingelam jong sodra snong ka mairang ba uba isaya war